He mea hanga a Taheretikitiki tuatahi mō paora tūhaere rangatira o Ngāti Whātua i te tekau tau mai te tau ko 1832. E toru ngā wahanga, i hangaia ki te kauri i ngā toronga whakateraki o ngā wai o Waitemata i Tāmaki Makaurau. Ko te tikanga o tōne ingoa e hoki ana ki te āhua o te here i ngā makawe o ngā toa Maaori o mua ki te tikitiki. Ka roa a Taheretikitiki tuatahi e takoto ana ki roto i tōna whare Waka raupō ki te takutai moana i o rākei hei taonga whakahirahira mā Ngāti Whātua. No te matenga o tō rātau rangatira a paora tūhaere, ka takongangia kia kiingi tāwhiao. Nā wai rā i te matenga o tāwhiao i te tau ko 1800 e iwa te kau mā whā, ka riro ia kiingi mahuta. Ka whakamahia hei pāti ariki i runga i te awa o Waikato. I te tau ko 1800 ka hoia ki o tautahi hei whakanui i te whakaaturanga ā-ao o Aotearoa. He whakapoapoa nui a Taheretikitiki tuatahi i te marea ki te whakaaturanga, engari i te mutunga ka wete kia ngōna whakaero, ka mahu e te kaunaroa ki reira ki te taha o Victoria Lake i Hagley Park mō e whia marama. Nā runga i te āwangawanga kei tūkino tonutia, me te hiranga nui o te waka ki te motu, ka whakakotahia he tono kia noho a Taheretikitiki tuatahi ki te whare pupuru taonga o tautahi. Kāore i whakaaingia e kiingi mahuta, nā wai rā ka whakahokia ki Waikato. Ko ngā maumaharatanga a te puea o te tirohanga whakahirahira o te waka taua nei, e hari tāngata ana i te teihana tareina o rāhui pōkeka ki te marae o te kiingi ki wāhi. E hoe tū ngārahu ana hoki i mua i te aroaro o ngā manuwhiri, he take nui i puea ke ai tōna hiahia kia whakahokia mai ngā waka taua ki runga i te awa. I hangaia a Taheretikitiki tuarua hei whakanui i te 50 tau o te pā o tūranga waiwai i te tau ko 1873. Nā te hanganga o te waka tauā nei, he tuatahitanga ki Waikato mai ngā tau mā tāmuri o te tekau tau ko 1830. I whai wāhi whakamutunga ai a piri pautapu, te tōhunga tārai Waka, ki te whakaako i ngōna mōhiotanga me ngōna pūkenga ki ngā whakatupuranga o muri mai. I ngā rākau tōtara hei hanga i a Taheretikitiki tuarua, he mea tiki atu i te ngāhere o mingi nui i te whaiti. Nā te pēke pena pūtea o Waikato me te kamupene PTY ngā rākau i tākoha. I mua i te tīpakonga o ngā rākau ka tākina e piri pautapu he karakia kia tāne mahuta, kātahi rātau ka tono kia Ngāti Whare me ngai tūhoi kia tomo atu ai ki o rātau whenua. Toko whā o ngāna tino kai whakaero i whiria e piri pautapu hei āwhina i āia. Ko te mea pakeke o rātau, ko peo tini, i tohungia me pēwhea ia e mōhio ai ki ngā rākau tika. Kia koroheke rawa hoki a piri ki te haere ki rō ngāhere. Hei tā peo tini, i haere mātau ki te ngāhere ki te kimi rākau. Ka ki mai te koroheke. Whātu koe ki roto i te wao. Ka kite koe i tētehi rākau. Āta tirohia e koe taua rākau rā. Ko te mea tuatahi, he tirohanga mau, ko te peka e tata ana ki te papa, me he mea e maroke ana. Kāore taua rākau e pai, he rākau pūaha, he pirau, ka pirau mai i raro, tāku ki āia. Ka tīmata mai i raro, ka piki haere ai, tana whakautu. E waru ngā rākau kaha i kōwhiria, ka tākina he karakia, nā te āpia ngā herehere i tohu ki te paita,
kia topea ai e ngā kaimahi puihi i muri mai. Karakia anō i whakahuatia i ngā rua wāhia. Kātahi ka putua ngā rākau ki te taha o te awa. I whakatūria he pīruru mānuka taitai, ā ka whakapiri atu he tohu. Kāhore he kai, kāhore he wahine. Ko ngā whakarei i whakairo tia ki roto i te whare whakairo whero i River Road. I tīmata i haratua i te tau ko 1942 mārua. Ko Taheretikitiki tuarua te Waka tuatahi i tāraingia i roto o Waikato mō e whia tau ko te taurapa i whakairohia ki te tauira motuhake o Waikato. He papatahi, kaore he whakaniko-niko. Kaore i ki te tikanga o te pango me te whero mō ngā tai. Engari i paitahia ko raro o te wai kia whero. Ko runga i pānea kia kitea ai te āhua tūturu o te rākau. Nā te ariki nui te atarangi kāhu ngā kano i kōwhiri. I te 13 o ngā rā o akuhata, i te tau ko 1972, ka whakarewangia te waka tauā hau. Nā hēnare tūwhāngai ngā takutaku i taki, i a rāua ko te ariki nui e whiko e haere ana ki waenga i ngā iwi, mai te whare waka, ki te taha tika o te awa, ki te wāhi i haria atu ai te waka i te pō o mua. He kawa anō kua oti te whakahaere i te takiwā ki te tahi karaka i te atapō. Nō te rerenga o te pātai, ko wai te ingoa o tēnei waka. Ka whakautua e te ariki nui ko Taheretikitiki. I mua i te whakamānutanga o te waka, ka pōwhiringia a tā Leslie Munro te tumuaki o te pēke pena pūtea o Waikato ki runga i te marae. Ka tākohangia atu he tauira waka tauā, e whā mita te roa. Kātahi ka whakatūwherangia he whare waka hou e te tumuaki o te karapu raiona o ngā rua wāhia e Bert Latter. Nā te karapu raiona i hanga hei whakanui i te 50 tau o tūranga wāua. Just still a young kid when they were building Taheretikitiki, and had all the men from the Pahi. My dad's main role then was doing the carvings with all the other carvers under Piri Potapu. And they had an old shed up here, next door to the Kirkwood house. I was just looking at some of these photos up here. So was that where the whole waka was carved, right in that one there? Out of that, yes. Yep. And so it looks like there's probably a group of, 20 men? 20 men? Probably, could have been more, but yeah, 20 men involved, working 8 hours a day to get it where it's at that stage there. Yeah. And so how did you get involved? Because you would have been so young. Being on the marae, played around on the river, played in the wakas. Tupani, Piri Potapu was master carver, and he'd tell you what to do and you go and do it. Was he the the main leader of the kaupapa? Yeah, he was. Yeah. And so this is you, this young lad here. Yeah, that's me. And so how many left now from that photo? 5. Oh. I think, if I can remember, yeah. What's this picture here? What's happening in here? It looks That's like... Midawai. She's doing the kakau on the back of the waka. Oh, right. Oh. Yeah, Yeah. So everything was done on on the river. On the river. Every single thing was done on the river.